جبوی پێشکەشکردنا بەرنامەی هەوای ئێڤارە بادینان بینەران وەکوی نزانن و لە ڕۆژانین ئەف بەرنامە تێتە پێشکەشکردن ئەمڕا بین میێڤانداریە کەسانێکی یان چەند کەسانە وەکیل فێری گفتوگوک بێتەکردن چاو گفتوگا یا گرێداوی ڕۆژێ بە یان ژە گرێداوی بزانین و زانیاریین میێڤانی مێ ڕۆژێ بۆ پتر خزمەتکردنا هەوایین هێژا و خۆشتوی ئەبرو کامڕا بووینە میێڤانداریە مامۆستای زۆر هێژا مامۆستا ئاراس شاڵی چالاکڤان بیاوێ کومەڵاتیدا بیاوێ جڤاکیدا ئەلدەرڤەی وڵاتی بابەتی مێ ئەڤروکە ئانەیە خودی دێگرێدای بیتە ڕەڤەندا کورد بە الأوروبا يعني بيجين الدرفي ولادي رافندا كرد شا رافندا كرد اوين كوكي ما تشنج درفي ولادي جين وجيارا و تشاوا دجين تشاوا خو گنجانديا الكيرينا چكي شبوا چيد بن تشاوا ناوا كيف خوشيا دانا اف بسيارة و چندين بسيارين دين وكيفا ديدگل ما مستای برای هنا شلو فكرن هنين هجاجي شين برياوان جمارة اوين سرشاشا مديار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره هوا هبیتن دیگه تا ماموستا و دهیت اگه گشته کرن ماموستا آراز دست پیکی تو گلب خیراتی سر شفا افرو بو ایوارا بادینان گلک ممنون سپاسیوات کن بو وی چاف بکفتنه زور سپاس گلب خیراتی ماموستا امی الوی پرسیاره دست پیکی این گل جنابتا ام دست پیکی بحثی رواندا کرد که این الگشتی الدروی ولاتی الاوروبا باشی ام دهینا هیدی آلمانیا ولاتین بی که چواد جیدن هکر جنابت مبگشتی بحثی رواندا کرد کتن دروی ولاتی چوای پخته کی مبدا سر بله ناو خود مازن رواندا کردی و که هر ملت کی دی دروی ولاتی الهمی ولاتین اوروبی سالانوتو شنوطه يعني شنوطه هج دست بيكر خلقی ما بزیده چونش دروه چونش دروه جی هری که مبسته کبی هری که مشکله کبی هری که حاجته کبی کوب چیتش دروه مهم چون ولاتی و يعني الحمد لله نوكا هدي امي خود بينين ام بهزين ما جالك مشكله بوراندن ما جالك بور شقاندن حتى افريكا ام يعني رافندا كردي بجهة أوي درجة بشيتن مظاهرة كيف كتن بشيتن يعني بيكفرين نخاري بشيتن أو بخو مسائل كمالاتي مشكلة كمالاتي ناف بين خدا هدي حل كتن أفا بشيوكي قشتي يعني برو باشيت شيتن عن بيت زور باش هكذا بين السر ولات ألمانيا أو ولايات بارا بتر أويتكو أم بيجين كرد نشين لي أم بيجين يعني أو كامبين كو كرد لي آكن جيبون جين وجيارة واتشوا چنكو في خلقي جالك باري خودا ولات ألمانيا أولي أجر چبون وكردا ایک جار باري خودا ألمانيا وبشتين جي جين وجيارة والويري چوايا ألمانيا چند ولايات بيكاتيا چند مقاطعة بيكاتيا نزبهرا يعني بتر ومازن المقاطعة نورد راين فيستفالن أجنبي بشيوكي قشتي كورجي بشيوكي تايبت يتهين الهانوفر الهامبورغ المنشن نورنبرغ وان ولاتاجي يعني وان باجيراجي كورد يتهين بس مقاطعة يعني ولايات نورد راين فيستفالن كعاصمة باجير ديسلدورفا بارا بترين كردت ما الويري آكنجي بوين أفيد كوش باري نكهاتين يعني كفتين سر شولة خو كفتين بج عيالي وانا يتشتا مدرسة يعني آكنجي بوين بمشكلة أما أفيش نكهاتين أو بلي كان بافنا ويتهاي مافنا يعني جيانا وانا جي نعندا خوشة اگر چنه کو حتی ویگا وید کم پاونه یان جی یاسایک هیا کو ویتن مروف بزانید دما اس چوما ولاته دی ویتن مروف بزانید مگوتی یعنی کو اس وکی وی ولاتی کی وی ولاتی نابم ویت استحمل هندی بکم کو دست بکی دی کم ببم دست بکی بلکو دوسی که کشمه ایک آمانه خارنه هبید یان بشین گله کشمه ایک جه سرشش نویان حتی دیمای هبید ویت مروف تقبلاوانا بکد یعنی جی ما فی هر مروفه که وقتی هات چه آلمانیا بیت هر ولاته که دی اوروپی بیتن گوره یا ساین وادا کو او جوه که هر ولاتی که بیت بله أفت يعني فرق كهيد ضعف بين أفت جبالي نكهاتين وأفت نكهاتين
اوید جبری نو که هاتین آلمانیا بگمان دوید بچیتا کمپکا مؤقت يعني نسبة مروف نشد بيجيتن كاش چند حتى چند دمين تتدا باجر زانيت مقاطعات زانيت ولايات زانيتن بشتي هنگه ده كامبا مؤقت در كف ده چيتت كامبا دائمي و حتى إقامة ورگري چو وقت إقامة ورگرد وحق شولي ورگرد وجا حرة وآزادة كيفا بچيتن كيفا بخو شولي ببينتن وآكن جيب بتن أفد نكهاتين جبر چمكو يعني مليون تباري نبس كرد هاتينا كرد ماء باشور كرد روش آغا سوري عرب ألباني مخدوني روماني يعني ملت جلك هات نوفي مليون دا يعني ولي هات ألمانيا قلو باسور هلكر كو أسنشم ايدي استعابوان بكم ورگرم اجبر هندي تدبيني يعني چادر ودان چادر كرنا كامب ساحة سلة الطائرة قاعد مدرسة همي تجيبون وجل فيل النمونك يعني اگر مروف مقارنة بكاتن ناف بين دهوكي دا وألمانيا دا بسيار او بو ناف بين كامبيت ما ويكو خلقي قسطا مكري وناف بين وا كامبا بينكو ألمانيا وخلقي ما قسطا ويرك بله جبري هيفا كام هاتينا مسردانا دهوكي كرو مسردانا بارزگاه كرو يعني بسيارة ما او بوچي حطانو كدهوك شوان باجرايا كو بترش خلقي خو لاجئت ورگرتي يعني جاروني وهندي خو خلقي ورگرتي دهان كامبت مازنت تدانا ويعني اف جانا في خلقي ابريفت چيتن يعني اف راستي نمونه ولاتا كي وكو المانيا مليون كاسيتاتين تدا جلوبت صور هلبون و همي جهتي هذا شان صالة ولاد وأذا أوروبا همي جهاري كاريا ودعمة و راست فرقك هيد ناف بين كامبيت ما وكامبيت وانا دا هندك كامبيت ما قال لك تخوشترنش كامبيت ألمانيا كامباكي بونمونا ام چوين مسردانا كامباكي كر الدهوكي ألمانيا ام چوين مسردانا كامباكي كر قاعك سلي قلق مازن وتختت عسكري اما تخت بتختيفا دبيني تخت ابو سراكا ديرو دريجة وخلق الرئيس اتنفستينا عائلة مديتن يعني أفا جناح زغردا جناح عائلة همان شكل عائلة تيكلن يعني عائلة كردية حاجز لك نافدانينك ومين يدي جدا بكت نينا هندك كم بخو پرده ديناي وهندك كم باجي مادي كم پرده بكيله وگريدي هكا تشع جهنم بوگريدي يعني راستي مأساته عائلة هبوية شش هيفا نشيا استراحة سري خوب شد عائلة هبوية يعني مدة شش حفت هيفا نانكي كردي بريكوبيك نخارية يعني ديت معاناة هذا او خارنا الويري خارين والويري فرقه جلك فرقه مطبخ كردي ومطبخ ألماني چیار ناگهنه ایک پنیره که پیچه که پنیره مثلث و نیر سامونه که بری گلک بیت معانات آداب طایبت رمضان بوری نپاشی وک و صاحبی کو بشید بخاطر نه فتارک هبی يعني راستي خلقت بجام بيجين كرد ما اويكو يعني مجبور نبيد مجبوري چيا خدينا كلي نساخك الدستي بداية يعني مشكلة كام بس چون نساخ جيم بيجين ريكين دين آسان تر هنكو صاب بچيت ازبارنا كم ايكي نساخك هبيتن بچيت كبيتا كم باكي بعد چيت وقتك معقد بخصوصا كتا ريكي كيو ديشتا جهن خوش رو انتخاري چونكو چوه چاره سريه ورگرين نه چوه هنده بيتن گلك اب حاجتا و نساخ ما مصبورة دريج بوشي حاجتا نساخي امروك قصتا دروي وعلات ديگر بيت لو جين و جياروي جي والي هاد بيتو نساخ خوشي يخذ بيتت عذابك امازن تر دكو الباجي راكي وكي دهوكي عن حول رياض سليماني بيت بس مجبورم في جوابه بدم ما جيرانا كبي خلق ليبيا بي الوزارة الصحية ليبيا أفا جامري جيراني ما بل شقاق بخوكر بي مماي هيفكي وزارة الصحة بوي خانية قرت بين مصاريفات همي يعني جياناوي
خسته خاناوی دکی وچه دچای دکتوری علاجی همی افرو کما او تشتنینه يعني او کسی تیت علاجی مجبوره البحری بدات الآوی بدات بقچاق و بیا يعني حطات جهيت وير آيا دي جهيت آنه يعني شناچاريه اوه توسا يعني حتی هندی مشای مهاری کاری توانایت کری او خیالا گلکات سری خدا چه کری یعنی جنابتت بشتن او تشتنین هکر خو نساغ جی تهبیتن نه او تشتنه ما ام دی کاغبارزانی ورگریم و گر نوت تمامی برنامه کاغبارزان ایوار باش ایواره توش باش تو کازم بجان سرچاوید من زور سپاس فرمو برا دست خوش به جناب بخیراتنی نیوان تکم زور سپاس فرمو برا دست خوش من نازم من زور وکو رای خون زور متابعی تنام کم یعنی خیلی قسم بود روز بو تسر ما مسابقم بله که قسم توانی کروتی براسیم کارساتا جیان بم جوره يعني نخوشي وعائلتي كانوا نازانم تيوتي وحتى آخرك بله باشا ما مستوي بريت هوري خوشي سكن ما دام وياه كردستان كان في خوش ترى طور هذا كان يعني بايم ضربة بس هنجي شي فروان والرخنا من قبل كا ايه توكم ما مستوي ايه طور هذا كان بودر ولات ايه بولا ولاتي خوت انا ناجن راسا اگر من اسات تلفونك قطع بكم علي ولاتي كردستان من ولاتي شي نخوش ونازانم مافيا ودزو قندله وديكتاتورية ونازانم بخر جورت تو ولا من بدوا اما قناعتهم بود رسناك اگر ديكتاتورية يكن هذيان اگر مافيا يكن هذيان كردستانا ولاتم بري وضع بشي منشي هاولاتي تيدايا بشي توشي هاولاتي تيدايا كتولا ولاتي شي غريبية لكارساتي كاشي بونا يا كردستاني خوتا بيكو هم دزكين ناو دستي خو معنا هاوري خوش نستكم كردستاني شي مكة ومدني شي سعودي دروس كنن كردستاني خومن تجاوزي شي لألمانيا ديان كردستان هذه همي هر خاكو همي هر آي هيا ولا كردستان ماشي وخاكو آي هيا نخواب زيادة كردستاني شي زور خوش ماني صلاح راس دكي اما لقر جنابتان كخلشك رادك بودروي كردستان لبر مافيا وديكتاتورية رادك بلام اما شعر سرنية ورد توش لقر اما لقر خلقتي ما باقي ما وينوين ما عندنا كردستان ورن هم ضد الخلينات جسيات هم فيكو دريش ميك بلين بكين شون كتي شي بي الين ديوانا يعني كتي شي دروش على ساتي واباتي الله اكبر ورن هم فيكو وبتيك را ام زنا حزاني ما كان لكردستان كحكم كردستان كان بارا تقيني زورجان اما بخومن اورمتي راس تقيني الماني راس تقيني سويدي راس تقيني مستند نستين من نازل ما قبل ضروري اشكال بدايه من جناب الدكتور سرچاوید من کاغبارزان مامستا کاغبارزان بیشتن مادام کردستان یا خوشه بو چی خلکی ما چیتش در وی ولاتی بو چی همی دست به دست نابی بو آوا کرنا کردستانی همی او نابین کوی ولاتی آوا کین اوی کو وگری خلک براویت الکردستانی اموی بداریخین الکردستانی تو بینی خلکت راویت برچه یان خلک ام بیشین کوچت کد برچه یان جی بری نکاتاتا گوتن کوچ کرن ویری بویره هنی تشتکی زور آسایه و دوید خلق بچیتا جهه که جهه خوب گورید بو جهه که دید گودن حتی سر وقتی اسلامش دا گلکا بخو بالگه اینا کو کوچ یا چه بوی وی جهه چوه جهه دی بو چی خلق الکردستانی بیشه وی چیتش در وی والاتی بله سپاس بو کاغبارزانی يعني اوي درجه وكر اس جابك بدم راستي اف هكر بله رواندا كردي نبا اش صاله نوطي حتى 2003 يعني هر رواندا كردي بكسوكارت خو كردستان خدانت كرن هكر اواناش دروش نوطي حتى 2003 بري 2003 خلکی کسو کارت خو خدا نکربان نو که کردستان چول بوا یعنی دابینی ایکش در و 18 ساعت 19 ساعت ای شولت کتر بس چه فی سبیل چه کسو کار خو پارا فرای که دابجی نمونه تو زورن حقیقت یعنی اوی چوش در و از باور ما همی ویگا وی تشتی آگه دارن و شاهدت وی چندینه هیچ عائلک نما هیچ مالک نما ابکیمی نبیده کسکش در بس ویگا وی یعنی او شولت بیجن او شوله نما اوی کو بری تاتا کرن او جیان و معیشتا نما او بری نوک ای بود چی خلقت چید ویری چه سبب کو خلق ابروکل کردستان ابناو راوید بیجن همی چینش در وی واقعی وجهر بشه دیه بسیاره بله بشتی 2003 جی حتاش بری شر القلمه و تيرورست داعش
هر يعني كردش در و روانداش در و یا كردي يهولداي كو يعني بعلمي خو بشهادا خو بثروت وسامان خو بيت كردستان يجي بلكو او جي بشكل بتت افا دليفاك بو شي بيتن يعني بله. كو بشيت جهت بلاد خود يعني اما نوكا خلقي ما بوچي تيتش درفا يعني بسيارك يعني تو نشي جابك محدد بنينه هريكي سببك هي كو تيتش درفا بوچي ترافيت يعني اس نمونه بينم عندك تينش درفا جبطراني كاسك هاتي بو نمونه گنجك مديت للجدرفا تبوي هاتي دي حزك سري خوي هاتي آخين كتهلان وأف أفاي في تجبر شو هاتي برا وتب خدا من سهرك بالمذابي ومبدو دفترها فروتو ودفترك مرة كده ودفترك جاز الفيريت خم شو أختي خلاص ده زفرم نبدل منها نبدل ليبيا جي أو دفتر جي تخاري نبدل ليبيا از شو من سردان قنصلية عراقي كر جبري از بإما كردستاني يعني دها وبصدا عائلة ناوي خود نفيسن كو دا بزفر نفا وگر نوه كردستان وگر نفا پاسپورتك زرا هي يا مؤقت بوانا تشيتكن زفر نفا يتزفر نفا بوشي وقت نوكا وضعي نوكا نوكي بري نوكا نخوشا بلي خلقي الكامبا وخلقي تصارماي تقرماي دا يعني ناخوشا اما ام بوشي نائم بزفري نفا ولاتك سويدي تشيكين الفيري وان الماني تشيكين الفيري او هش تازيه هیچ توصیه بوشن زور باشه ام دی و پیوندی ورگرین وگر نبت تمامی ابین خان ایوار باش دم باشی که باشتر سری من فراد نامی بانه کم زور سپاس ابین خان کرم راستی سفارت به همه کردا در بدری و آواری و روندیا کردیا دیدی بله باز دم پیشی 92 که خلق چه در کردستان حقی خو هبو بچن چیکو کردستان داره و خرابونی بود آواره و در بدری و نمونه دنیا بارم انفاق گروان گندت خرابی حقی همه کسی که وجود داره بالاش خود در وکر بو کرد باشور کردستانه بس تازه مخابن خلقی حرم کردستانه بیشتر داره مخابن به او شخصه حرم برای دولت بونیدی که دست خوب بخنه ناف دست کشمرگی او پیوندی اوینی اوین خان از حسکم دوباره تو بشی پیوندی بمبکی چنکو از باری ما الدب جنابیتا هاتا قد کرن کاک محمد ایوار باش هر چا بید بوچونا جنابیتا گشت لی کتا اضافه ما بید کاک محمد ایوار باش باش کاک بلبل سر چا بید مرا زور سپاس فرمو بخیراتم جوان اتبکی زور سپاس فرمو برا والله كاك بلبل بله لا حاشا شيء نقول لا شيتك بفرسا بله. لا بعقلك بري اوروبا خوشان كردستان شيتك على اوروبا خوشان بله. شلون اوروبا خوش بابا اجا اوروبا خوش او ميانه بنا تو هنا كاك لا اوروبا همشتك ليرا نا ازاد هي نا رادر برين هي خوب بله. كان عندك يدد كشد دولة من دبي پاره لی دستن خاوه لی دستن بله. فقیر دبی نبی اصلا جیان الیره بر برسکانه بر برسکان همو پاسپورتی دولتیان یدتوانن بتیان بفروکا همو جمعه مثل اوروپا بله. جیان بو فقیر نیه لکردستان کینا که بو سروشی هریم بو سروشی حکمن اوانه اوروپا بو مدالکانی هزیان لیه دستنا تركيا سريان ساده كان لجبين عندخون بله. اوانا جيان بو اواني جيان بو يمنيا زور باش. جيان بو قندر وزانيه كاك بلبل ابي خان دريده بينا دوله بعد محمد از حسن تو نوه کسی بینی از دیگه دکم نوه کسی نینم اما حساد بوچونا تا گهشت بله کاک محمد زور سپاس بوده کاک عبدالله جیده ورگرین کاک عبدالله ایوار باش الو اگر فرموی کاک عبدالله ایوار باش باشتر سری من دنگ کاک عبدالله بچک بلن کن هبالا خیلی نامی وانه کم زور سپاس سری من کجا سر ابرود کم زور من زیادی بسیار بیانه هر دفعه بنده کرد جلده ایزار کرم که هر بسیار ای که طیبت بودارو جن کرده هر اجدر به ولاتی بله نگل از آن بینه دفعه کردستانه من کردیش بید گیری بله. اگر بنده بود چه بگه تنسر به ولاتی حتی بشن طوری که خو في زمان فكرة زمان خوشی دیدن کردن بله و بسیار دویجی روان کرد اجدر به ولاتی ساچرا تا گیرینگی جوری برگی کردی کرد
بله ممنون جنابت اما زور زور سپاس ممنون. اوین خانت بجیتن وقتی که بلا خلکی ام بجین جویری در کبان چنکو رژیم که هبو دکتاتور بو کیمیا باران هبو انفال هبو حتی دیمای لیفی گاهی بیشتن بلا خلق نچید بلا خلق رو انتخاره بلا خلق دستت خوب کتنافک دا برف دولت بونی و برف سر بخویی و حتی دیمای کاک محمد بجید دولت بون و سر بخویی چه کردستان بو هندک امایه بو هندک کسی تایبت بلید دستا دیار بیتن بوانا ما خلق حق بچید بیشتن هکر از بیش مدینه که دی بیشتن من هره دلویری چد گی ولاتی خوب پیله و هره بیشتن حق ام همی بچین جنابه دا چد بیشید وقتی هندی ام بچین؟ نه وقتی هندی نینه ام بچین چونکو چون آمده گلک جا چولکین تایبت او پیش مرگل یعنی بروکاشاری پیچ شکل که چینا بیتن یعنی او بهن بله یعنی کارمندت حکومت جهت خونه هیلن یعنی هندک جهت هین ام چول نکی زور باشه ما مستعم دی برسوا برادر عبدالرستایی ورگرین و لید ام کاک ناظمی ورگرین پاش دی برسوا ورگرین و بسیار مهنه کاک ناظمی بار باش ایوار باش سرچاوید من فرمو برا خیرات من ایوانه داد زور زور سپاس فرمو برا از کسی که بشوی اروپا هستی و اروپا خلقش بحثت جد بله شو دولت سوئد و نرویج و ورخوارش و ورخوارش بريطانيا و سوئیسرا و هولندا همین من هدید بله مثلا که مزنه هست من دنگه دهادش دیدی خوشه بله هر کسی که چه تا گوش در و بله الویره گلک خوشه وقتی هم چون بافتی هم نشفقی گیا خود کنه هم جافله گرزید چون اول بس تستفید بجا گله زدوه از نخیم خرم اوه چون بله. کنه چه تا او قاره نه یا پشتی نه وی وقتی همین من الویره که دایی بله بگو به جنسیش که هی بلازه هاتی نفره ای هاتی نفره نمخوانیه مثلا نمتشتاگه نشولگه نکده کس مجبورم بکنم بله يعني مشكلة خلقي أول بين أوروبا قالك خوشة براي من هذول تايم مروي تايم از كمي خلقي ناس كي والله عائلة غير خدي وكذا علي شر من مروي بيجن يعني شنك تدخل حكمتي البرد تحيي خدا كده حكمت شنك وانا خدا كده أو بشرة شنا مالك يعني هاد تحتوف أو تحت الفيرة بتاعك تجار الفيرة كشخانة كده بكتاب بكبرة أجساد سافرة بردارة قطرة تفصيلة كده براي ملوير الساعة 6 يبالي وشاش سبريد وضع ساعة تشولك اسبوعين بينش روجا لازمات تشول بك بوضع ساعتي ليش انت اخذ داروكي جيري داروكي ساجيري وكي باوزن دزله هيريا تشور بحثة يزوي تبيعها زور جان کاک نازم فيني برا خواده برا خوابيره برا خواده فان هانا في خارج السفرة غير نداري كم غير نداري نهيتيا زور جون كاينه جرم خود دارم غير نداري نهيتيا زور سپاس ممنونیت اما زور زور سپاس بوده ما پیوندیه که حوالم بلا بیتا دیمایی پیوندی بو ویدالی بی بله زور زور سپاس امستا ما های پیوندی دیور گرین پاشی دی برسه بادین بله کرم که جزا گل ما الو کاک جزا بله کرم که برا کاک جزا فرمو تنگینه کاک جزا تهاش مایه زور زور سپاس دنگی تنها تاد کاک جزا من هایش دنگی خواه بود تلفزیون داده کاک عبدالات بیشیتن زاروکین کردا و زمان دایی که مامستا افا بابته که گله که گرنگ حقیقت مروفید بیتن سر راوستید چون هر چون مد بیتن مروف ام بشین نتوا خوش بیر نکد مروف زمانی خوش بیر نکد مروف کردین یا خو یدی عرب یا خو یدی نزانم چه تشتی خو هر ایکی بیتن نتوا خوش بیر نکد ما کردا یعنی بشین هوا بکو چالاگوانت وی بیا ویدا هوا چکر یکو اف کردا کردین یا خوش بیر نکد بله بسیاره که گرنگ دست خوش وقتی هم چوینش در و اومدید ما رواندا ترکی دید يعني تو رواندا تركي سحكي وزارة أوقاف ووزارة تعليم وأفتني راستوخو هاريكاريا مكتبت يدخد كين زمان دايك والمزقفت نينا رخراو نينا مدرسة كا زماني وانت دانا بد تو سحكي عربا دولة عربي مكتبت فكرين دما ما سحكي كاس نينا بشجيريا ما بكت أماكي كرد يعني كاس نينا أمر بين ما تشكر ما اتناف مزگفتت کردی دا و هندک رخراوی ببورم استا مزگفتت کردی بله بو چی مزگفتت کردی
مزگفت کردی مزگفت يعني خلق ما جهين تأيك بس مزگفت بو همیایه بو چیت کردی؟ وجا هر ملتك مزگفت أخويا هاي تمام چون مزگفت تركا وصا صحت كرنا معك تو غريبي تو بوي هات يفيري آخر مادم مزگفت و مالا خوده و بسرمان چ نویری ما خو مالا کسی اینه کس چه منت المروینا بيگمان كس منات المروفينا كتن بس مخابن وصا ديار بون مزگفت مشاكلات كمالاتي حلت كتن مشاكلات خيزاني حلت كتن يعني خلق ما دا جنه اینتن مهر بریناوی إلى ملائكي كرد بد بيخوش ملا كرد بد بيخوش شاهد كرد بن بيخوش الجهك بد همي كرد بن تازينا بيخوش يعني الجهك بد كرد بن قالك تازيت ما يعني اختام چونه تازي دا چين سحكينه علم تركي هلاويستيا انجي رسم فلاني ان رسم يعني قاعه و چای خانه غيري كردابون طبعا دي آلا و تشتيتوانا بيبابن خلقی پی نخوش بو یعنی ام مجبور کرین که ام مزگفتت کردی درست کن ایک دا که ام خوب مشکلات خو حل کن مشکلات منچنا غیری ما بو محل کن یعنی نو که مزگفتا برایتی الباجر گرزن کرشن مزگفتا نور سنتری روشنبیری الباجر وپرتال مزگفتا آینده الباجر کولن یعنی با الشوله وان يعني هكا أزبيجم تاروجانا دوسي مشكلات خزاني حل كنيت خلقي مدرسة جهانا خاندنگه بناوين كردي بله نمونه وان مزگفتا هريكي خاندنگه خويا هاي قطابخانة آينده الباجار كولن يبيكاتي هشته بونو طلبة قطابيا چني شوانا دن زماني كردي زماني دايك ما بيراو برنامج يعني يصفا ايكي ما يجويري بري ايكي ودوي وأملويرين شوان الدين الجل پرورده عادات و تقالید ميت كردواري چاون بابو باپيرت ما چابون يعني هندك جارا زمان كردي دا اوه خالة اوه ماما اوه خالة اوه كردي ام چد بيجيني جيان عمل كردستان چابويا اخلاقي ما چيا زور گرنگره جبر هند دبيني يعني ما نمونه هين گنج يعني اوج حيرت زفري نفا دايكو بابت وانا پشتي 2003 هاتي نفا دي سحكيه طلق عيالي وانا ناف قطاب خانه غير المدرسه يعني اسنابج مش اولا بويا باش نمونه بويا يعني يش دروهاتي مفروض زمان دايكي نزانيت بس يهاتي غيرت زانيت بخينت وبنفيسيت يعني نمونه بسيط بري فتره كه چونش درو که چامن گوتی بابا چند خوشه از فری زمانی کردی وری همی کردی دکان و سوپرمارکت و جا همی کردی نویسیه و اچیم بخوینم زحمت پیوانا بشنی ام بيجين العمره كي دي وحتى تو هندك ثاني شيء تشتكي جالك يجرنج حقيقه يعني فخازمت بيجيت بس دا اس في تمام كم تشوف يا جرينج اب مدرسه كرم هر وصا يعني مكتبه يعني سنتري روشنبيري الباجار وپرتال هر برايتي يعني مدرسة برايتي مدرسة نور مدرسة مزقفة صلاح الدين الباجار جنت البلجيكا مدرسة بهشت الدنخ يعني جلكت هين حتى مدرسة ديجي كت هين يد كردي أسنابج هم ياما يا إيكي أو كسي دينينا نايد هين بس ياما عد جمارة جلكة يعني أما ما درجه جرت درجه تسجيله چونكو ما جهمك جيم بي ما شش صفيتين بينش صفة سوراني وصفك بهديني و ما مستوى درساجي بيجنا طلبة او ما مستانا او تقول كردستاني ما مستابون ام دهين سروي خالي كسين ام بيجين خدان شيان الويري اللي كاك نازم بحثي هنديت كاتن بيجتن دنگي دهول جدير وي خوشه امش جاف ليكرن چوينه والاتش درفه ليوي غافي بيجتن از خداني جنسيه ما دهيتا گوتن فلان کس راستش جاف لیکرن چولی جنسیه ورگرد پشتینگی دهیت افا ویری و دی بیشتی ویری آنه خوشه برا بس دی بیشن اوی خود تأمین کر لو ما چو بیشتن خلکی عیال واش دستا در کفتی بیشنا بیشن و عیال خوب خودان کن بیشتن او مروف الویری کارت کن گلک شولا مروف شرمت کت الهر جهه کی یان دیوانه کی بیجید یان بیشتی از فلان شولید کم اول ویری جی اموی شولی ناکین راست بیجیتن گلک جارا دنگی دهولش دیر خوشه بس اوه چوی نویری چونی ات آکنجی بوین ات آکنجی بوین یعنی ام نشین بیشین اوه چوی اویری و
بزفری تفه اوی آکنجی بوی اچشم پیشکش کم اچشم هاریکاری بکم یعنی اگر اف رواندا کردیان و کنبا چید بیتن اف تشنی هاتین دواز ایوان خرابتر بیتن یعنی ایکش واد نمونا برادرک حکم بسمامه کی ویل کمپه کی بو کم گلکا چادر بون و صار بو و سرما کا زیده هات بداية هات نوانا تلفون بو بسمام خو كر قلت اش سرما قرسين يعني نيزيكي صدان عائلين كردية الفيرينا يت تقريبا هر چار پارچا هكا هيف مراب جهن جاميري يوجي تلفون كر بو وان مزگفتا وان سنترا و كومالات كردي عام تقريبا رابيم كم كرنا جلكا و جلو برگ و بطاني و يعني نيزيكي 20 طبقة كم كرن 20 طن كم كرن وبرن توزيع كرن دماي که يعني وقتی چون توزيع بك نتزانين كقانونيا چاوانا و چاوان يدي چاوا چن چون که بدايات هاتنه بيام اودویان گرما هاريكاري وانا بكن شرطه هاتن قوتن هين چت كن قوت والله ما هاريكاريت كن قوت بلا صحتها هوا خوش دست خوش بس ريكيت خويت هي جارك ده كرين هاتن دهين ده في شكلي شين بتر هاريكاري و خدمتي زور جنه مروفيل واقعا پایانم بشین رواندا کرد او کسانه که ام بکردید بجین اون یه شولک بیچه بید اون یه شارزاد فلان بیا ویدا او یکو خاندی و حتی دیمای دلویریشت شولک کرد نمونه که جنابه تا گوتی ما مستایت ما کردین اون یه بولویر ما مستا ما کسان هند نواوی رونده دا تایبت اواکو وی دیمای کوچا وی دیمای چه بوی کو کسی شارزابن بیاوین جدا جدا دا خدا باورنامین مازن بن خدا نم بشین هزرین تایبت من بنت هندک بیاوادا ما کسی نوصاهنه حتى انه كاز بحسي خوبكم مني توصانا ديتينا يعني تتبيني همي او هاتينكو شول نبويا كو شبيت بيكا زور جدي هاتيا تقريبا يعني برابطر افيت هاتين برابطر اسنا بجم همي چونكو چنا بتمرف بجت همي هريكي مشكلة اخويا طيبت هاي بس برابطر افيت هاتين كو افيت يعني محتاج بويا شولي خوش دازدايا يعني جيانويا برطانك بوي تحمل نكريه وضعيه هاتيه بيري بس با افا مروف نايته تعميم كرن لي سيرفي چنده جيرا ناچه بيتن او كسي چويري جي عمل فيري يعني لعنات الديف بارينينو وبوچي چوش برچه هات هر سببكي هر ظرفكي هاته بيري ام دي چشين هاري كاريوانا كين يعني باخفتنت خوش بصحبتت خوش يعني وك حديثك هاي تبسمك في وجه أخيك صدقة قرنجينك قسك أخوش بيلين بظفري تفا أنجل ويريك ميني دا صباهي هكر هاتو چونكو أفت هاتي نوين در ويريك هكر أو جينا عيالي صباهي تركبيتن دكتور مهندس بروانا مكا بلنت هبيتن بنا صباهي ماجي أوباما هكر العردك دركبيتن بشگیری ولات خوب کرد له کر افریقا با به دیکایی من ولی کرکو چه حیات خویدی بر خونه تا کردستان یانجی اما يعني بیشتر اسنا کردم اوه چکی بزحمت بروی چنده بو خلک می کردستان جی اوه چویش در و اصلا يعني هیوید کم کس بشکلی نس حکته کو یه راوی یه هیلای یه پشتا خویده کردستانه بالعکس وقتی ام صالت نوتا چوینا کردستانه ما بداية يجي قود چونش درفه بينا خير وبركات بو في ولاتي ام هيفيد كين اويت نو كاجو هاتي ببنا خير وبركات بو في ولاتي بود يعني باشا زوجن كاك جزا جيت بشيتو ايكش بسيارين مايا يعني جلكا عيالي واش دستا در كفتيا جيان البروا جلك بزحمت بوا و او شولي الويريت كان الچ جهانا كان يانجي الچ ديوانا جي شرم كان بيجن ام فلان شوليت كين تبینی عیالش دستا در کفتیه جیان نخوش بوا جیان قرز بوا چلی هاتینه نمونین حوصا هنه؟ بله بگمان ام وکی رواندا کردی امه چوینه المانیا بله و چونا امه چوینه ناف ملتکی دی دویتن ام خلقلوی ولاتی گنجینی يعني بس گنجاندن ويد قال طبيعتي كردي يعني جلك شيكو دفاقه هرش عشايري بيت هرش قايني بيتن هرش يعني خرابين ورينشتن خو خارنو و خارن يعني جلك فرقه فرقه
يعني از بيجم دویت ملت مال الكردستان خوب گنجینی تنقل يش درفه بو نمونه يعني فعلا او شو ليش درفه اتاكرني اگر ايكش درفه او شو ليت كاتن بهتافيري دي بيجيت شرمه عامليه شرمه جورة عاملية جورة عامليه بوشي از الويرد كم واز فيري نشين بكم معناه مشكله وخلل نت خود انساني دا مروفي دا مشكلات كمالگاه دا يعني وقتی ها تو ایک شوله که بکناسیه بکه تو هم بیجی والا کناسه تو زانی کناس الالمانیا باشترین پاره وردگیرید عالم همه هیوید کن ببینه کناس پاره گلکی باشه يپاقشت كتي وباجر يپاقشت كتن يعني هندي مديت يا خلق الفيري ناهل باجر يبيز بدين بس هندي الفيري يعني تتنين السوارة إلا كابرا دول كخو خارو جامع هاوت جگارا خو كيشا باكيتا خو جامع هاوت يعني حساب هندي مش برند از بيجم دويت خلق مال فيري خب گنجيري قال عادات وتقاليد ويري يعني هم تشولي بالعكس ليبكين راسته بوما قالك شولي هاي احتمال عم بيتوسطين عم بحاجز بين بس تو ناچاری یعنی او فتره هاریکاری ام ناچار بیم بکین چونکو عائله خلق بدیفمه کسو کارت میل پشمنه ام دوید هاریکاری آوانا بکین شبر هندی ام مجبور بین واشولا قبیل بکین و شول کین و شول جی نعیبه شول نعیبه یعنی الالمانیا ایکشوان تشتی جان بشتتا شول نعیبه شول كدا بجي هر شولي بي بس او بيتن يه بيجين ريكين ياساي بهاي بله و بيجن او تشتا عيبك ومروف المال رين تخاري شول نكا او عيبه نك عيبه تشول نكي كرد الفاولاتا تايبت المانيا كيف تنوان كيشاك و كيف نبران بردادگه والولاتا كي بياني كس نبيتن بيجين پشتوان يلي بكت و كيف تبران بردادگه نشرته بيت زندان كرن بزنداني چند سال يعني بيجين بلكو هندك حتى ما جهلي بوينا خلت يكريا نزانيا وخلت يعني بو حتى هات يا زندان كرن اوي چوكو ما في پنابريه ور بگريد هات زندان كرن بله بگمان اوي هي اك كسنين حطانو كجي يعني از شم بيجم و دنگ خوشي بلن بكم ما كسنين بشتا ما بگريد ما كسنين صباحي اما زمان كردي مفروض افروكا لاينت بيوديدار بس بامن بيجين علاقات اتمت قال فوالاتا قالك تخوشن و ام هرو تشينا المانيا و سويد و حتى فلاني و او تينا دفمه و حتى بيوندين تلفوني هنا و هاري كاري اتمت كتو پشتوان ما يعني افتشته همي تينا قوتن باول كيش خانه خود گرن سيدا نظام يعني السر ارض الواقع هم وانتشتا يعني نابيني اگر خلقي ما بخوب خونه بيتن يعني وان رخراوت خلقي بخود شكرين اف مدرسة خلقي شكرين قطاب خانه تنه اف مزگفته خلقي شكرين اف خوب پشتواني ايكودنه هاري كاري ايكودت كن نه بس هاري كاري ايكودي هاري كاريا بلت يجيد كن اگر پيوز بتن مظاهره كي بكن پشگيريه كي بكن يان برانبري هر هير شكاتي سر كردستان يتكن خلقي تكتن زور باش ام دي في پیوندی ورگرین الولات السويد تقلمه كاك حسين يفار باش مرحبا سساري من فرمو برا شلوني باش بلا ممنون تما زور نظام من جهة تدخل بشكل برنامج ده بكر سرچاوید من فرمو كرم كا مرحبا بلا سرساري من فرمو خودی برات وانی برنامه بیبرادری سربسته داشت دربه کو بله خدته هدش دربه بله زب چیک تدخل زدم بله کرم که سرچاوید من بجا نظامی عندك برادر کی تدخل کرد که چونش دربه قالك عيالوا بردزكتي يعني مشكلات شبون يجيك بون عندك شولة كان شولة تكبيجن غريب يعني في ثاني بسربا كل جوالا شاد كان بيجن عن في شوليت يعني بله براستي يعني هالملتك كو شي تجربة عن داخل بيت يعني شول آخرنا يعني حديث جبتها لي كو شول نعيدة شولي سبلنده بله
إذا أفهمك فعلا كل دفنا پیدا بود کردستان جوی که الوجها راستی یعنی مروف شد بيجيت شرم بو هندك ومروف يعني على خبرة نبات وسنة خبرة نبات شغل لا شرمة يعني لا شرمة مروف شو اللي بكنا شرمة يعني يجي مشاكل كل شيء بين نبس كردستان خدمة جدار مشاكل شيء بين مشاكل كده بيجي داخل كردستان يجي من أجلها صدا احتمالات شيء بين زي كناباش مشكلات شيء بين بازوری و مشکل یا دیاره احتمال کمترن اما در واتشتا یعنی مشکل کمترن یا مهمی هیا که ابتی کدوم گهی اما چند ساله تو چش در وی ولاتی کاک حسین او تو چه شولد گهی؟ از در وی ولاتی اصلا که شخص خو از شبت از بطالب بله يعني عمري من كنت بيجن بوريش هندي كواس شولا پیدا كان بله أزمان يجي كنت بيجن أثناء نعلم كباش بس عيال من الحمد لله باشن يعني شو كان ايش مثلا في تل معلم دها في تل ناصر جولكي احتمال نشر شراخون البخن بله كورونا الفير كان بيجي في تل وشو ناخذ بلد وده شيء تعيين يعني التعيين دوام كان زور باش بله بس أخو الشمة كلمة هاري كذا حكمة الدتامين بله بس أجي كدجن خبرة بدنامو بله الحمد لله كلام هاي يعني إن شاء الله كيف راضي بهم بله أو شو اللي بيقدر يا بحث كذي كوكوتي كناسي بس بيبدأ كذي بقول كذي عمريجي عمري مش 6 سال كناسي بس مكذي ديري الذكاء çünkü شان يعني دي بالك باشتري إذا بس شيء حكمته يعني نخدم الشغل نعيبه يعني احنا رجال برادري جوابي ده بله نظر النبي شو بله هر جوابي يعني شنو شغل كان عيبه لما تشتغل عيب انا كوميروف شو بيشتغل خطه ولا لازم ما حتى ولا شيء كده خدام بله عيب انا ما عيب انا كوميروف كده ليجن شو كان وري بده مالخو ترى جبلين مالخو بريفه دست خوش هو كردستان مع الاسف يعني هو كاب بمعناها يعني كدجن همية تشي تستابو تشي مشكلة بو لأن كابراي بيتشي نابيت ما نقدر على خود تشيت من يقاسي كريد سداترا بس كان سداترا جنت أنا جبنا سداترا ديش دينجات أما عيبة أما عيبة بلا سيارة السير سيارة كدجن بيجي ورقة بشيت على خو هذا كذا على خو كده على خو قلت ما صاد الصاد بوي شرفتها شنو يكون بشيت سيارة جريد سداترا فتلا وده دوچ کوچی يعني همین چیزی بخاری نمی‌دونم ما مستحسن باكا هاري كلام كان فلان زور سپاس بودم ما مستحسن بقانونی بوده بله سیاره کری زده قوت اخو بله ما مستحسن بقانونی سعی تاجور بله هاش خودينا دي تشيكات أنا على كل شروط درجن بله بس مدي عزيبي لأن مشاكل لا بس جربت شد جهشت مشاكل داخلي شد بله زور سپاس بودم ما مستحسن كتر سويد قال نبود و ايكشوار تصادق بالغا افتحين زور سپاس بود جنابته ببوره من دم نما حقیقت برادره که دیش سر هیل از ایوی که مدیم هایک پیوندی کاک محمد هکر کرم کی الو باشتر سسری من شرط ممنون تمفرمو کاک محمد بله کرم که بله هکر هر افا بیت ما بچکی بحثی بکری کاک محمد تجيب يعجب جنجمة حقا بقبل كده جنجمة بقبل كردستان يشيني ما بقبل جنة هم قادر من جنجمة تقول كباكي حالي ما تسنينه نودر منينه معودينين ما تستغنين ماني ما مستوعب بجيت يعني بيشتم بيتن او روشن بيريا بيري بيتا فيري خلق كتاب جهيد خلق زاين دي چاوشول كات خلق دي بوچي همچين خلقش در بي ولاتينين بو ما جاده ما پاش كات بوچي كابره که 62 سالي حسين هذا فيغا بيوندي كري هكا فيغا بيجي بو السويد دست كبي دي الويري جاده پاش كات بوچي ما نمونه تو سانا بالفيري اسنا جاده پاش كات دي بوچي ايكي ديش در بي ولاتين هم هرم دي في خلقش در بي ولاتي كاين اوي كاتي نويري بلا بچنه و ام دي شول که زور سپاس بود کاک محمد بوشونا جنابت گهشت
مامۆستا ژێر بەد بژدن مامۆستا کاک حسێن من وێت ئەمە بکورتی بەحەس بکەین خاڵە بووم بووە چێ سەرنجێ زمانی و زانینا زمانی کو بشێتن حتا خۆ فێری زمان بکەتن بووینە گرفتە و نەشێن هەمی کارە بکات یا دژی 62 ساڵی بێژتن هەکەر وێگاوێژی بدەنە من ئەس جادا پاقشکەم ئەس دێ پاقشکەم و ئەس مەمنونم چونکو پارەیە باشە و خزمەتە وڵاتی خۆ ئەو ژی هەروەکی وڵاتەکێت چونکو ئەوە چەند ساڵە لێرێ زمان چەند بووە گرفتە و کوردێمە ئەبروکە بوێ گرفتێ بناڵیتن الدەرڤەی وڵاتی زمان بوومە ئەوێت ئەم زیکا چوونەوێری گرفت بوو چونکو بۆیە وێگاوێژی هەوان گرفتە بۆیت وێگاوێ باشترە ئەگەر وەختێمە چ قانون نەبوون و ئەم بچینە کورسی زمانی و حکومە تاریکاریە بکەتن ئەم مەجبور بووین ئەم زمانێمە ئەم شول فێر بووینە زمان ینی زمانی سەرجادێ هەر پەیڤەکل جەهەکی بەێ ئەوێت نوکەواتی دوێت بچتە زمانی دەوێت بچتە ینی زمانی ئەڵمانی یان سوئیدی یان هەر وڵاتێکی چتێ فێر ببیتن ینی دەرفەت پترن و فێری زمانی ببتن ینی یا خاڵە گرنگژی ئەیاڵێ وان کوردێن مە ڕەواندا کوردی ئەوێژ دەرە gelek şwanan û ke yê bûyne mühendis belê wekî mamosta Hesên bêjtin yanî nava hikûmetê da karkeve ku fermaberê hikûmetê ne ev yani ev yan êkfîter e destpêka durustkirina lûbiya Kurdiye em hêvîtin hikûmet haj vê çendê hebitin wextê hatû te divêt tu lûbiyekî Kurdî durust bikî divêtin te şerîkatê mezin hebin û te îlamî hebin te sihafî hebin te doktor hebin te mühendis hebin te dewlemend hebin te kes hebin firêke nav hizbên Tu bînî Kurdistaneka biçîk bû mel derveyê welatî çêbûye her gava em pêdivî bûin ew Kurdistana dêşêtil vêrê hema ser sikekî pêşkeftî kar ket heta nûke ne heta nûke ne belê ev hatî ya bêtextît hatî û xelkî ya xwe çêkirî û heta hedekê baş jî ke hatî yanî min endam parleman û wezîr û hemî têne ji derve rêveberê am giştî têne ji derve û çêdibitin rewandê Kurdî jî bînin kêm heta zêde jî yani ez nama xwe pê gehînim yani ez rêka hewa gehînim me hikûmeta herêmê yani ciddî awerekê bidene rewanda Kurdî ji derve zor cane dêbêjîn Ewropaya û tund û tîjiyan tehdayî naçêbît bêtekirin bes heker mirov seketê nava şaşên tîviya jî da dibînîtin û heta belkû dezgahên dî jî da dêbînî ku tu nava hindek kempa da hinda cara dê hindek kar çêbin yên diltazîn tehdayî dê çêbît کوشتن دê çêbîtin em bêjîn zordarî dê çêbît dizî dê çêbîtin belku tu bawer neke yan em bişîn tu tarsî yek tiştekê basî jî bidaniye cihekê neşete tu biçî û bêve tu wî tiştî nebînî yanî ev ew Kurda yêlvêrê ku dizînet kir û berhindê çû ku hindeka dizî kirî çawa welê hat ku biçîte wêrê diziyê biket û xelkî bikujît û êk newerît bera wî tiştekê basî jî dan te bedergehî yan dan te her cihekê بێگومان وەختێ te gelek millet gelek adat û teqalîd te kirin cihekê teng û te kirin nafekda dev halete jî hebe halete çêbîtin yanî ji berî sê çend rojeka min peywendî kirin bi Almanya li kempekê Efrîqî û Bosniyê rabîne Êkodû têr Êkodûyê qutanî yanî طبعا وەختێ bîte şerekê mezin xelkekê dijî ji ber kevîte bin destûpiya dizî belê dizî jî ke heye yani daha genç spêdê rabî mobaylayî telefonayî nelwêre bin serî bîtine bin serî bû berîkê da bû diyar dîne ev jî ke heye zor cane mamsa demê min berev dîmahekê veçû heker cenabê te peyveka dîmahekê bî tu şêkerem key peyva min bû xelkê Kurdistanê ye bû dewlemendê Kurdistanê ne rastî min dihok dît her nav beyna 500 metra bû 500 metra mizgefteke heye ez bêjim eker van mizgefta bese dihok mizgefta avakin evê divêt mizgeftekê çêkit evê divêt harîkariyê biket evê divêt medresekê çêket em hîvî dikîn berê xwe bidene ji derveyê welatî yani heker xêrkereke divêt mizgeftekê avaketin êkê Almanî an Swîdî an Nerwîcî ser destê gencek yan kurek yan pîrek yan kiçeka Kurd bisilman bîtin Peygamber bêjîtin aleyhissalatu vesselam xeyrun leke mine dunya ve ma fîha bes li vêrê tu çend mizgefta avakî ne tu zimanê Kurdî lê fêrit bî ne tu hatû çû bû îbadetê îbadetî bikî bes mizgeftê me ji derve hem medrese ye
هم بارك مالاتي مشكلات خلقي طلاق زواج خوشية نخوشية كورن سيمينارن خلقي كي ديت هيتن ساعت كتا كلتور وعادات وتقاليد ما بيوانديت ما قايم كت الجل حكومات الجل بلدية الجل دزجاي مثلا روجا هاي روجا يعني خارنا كلتوري ويولاتي مزقفتت ماجي خارنيت خويت كردي درست كن غازي محافظي كن رئيس شرطه كن رئيس بلديه كن بين عادات وتقاليد ما ببينت يعني بريكوفان مزقفته امشين نامك معظم بجهينينا خلق يعني يتبياني او ولاتت امتدا نام من بو دولمند وزنجينيت ما هيفيت كين ورا مزگفتا چکن از بیشم دی خیرای ماستر بیت. انشالله. مامستا زور سپاس بجناب تکوتمی فهم بوی گلمه رونشتن گلتا جه سرفرازی. گلک ممنون. زور سپاس. بله بینرین هجا خوشتوی به چندی هم گشنه دیموهی که خلق ابروکه یا برنامه هوای ایوار آبادینان هیوید که ممشون پیچک خدمت هوای امبارز بگین. حتی مهینو خلق کادیش وی برنامه جیت جاب دیری خدای مازن دابن. خاطره.